agafilime kiswe nziri komenye ya Gerard Bosse Jack wa Jackizo Wino mukunzi wanje karirimbo ko wino rubangu wanje karako mu tugira tutikabanezeze namwe uzutsa makarasangwa rero muri studio ya Gerard imona bihari udahari byishimo nabyo karirimbo rwose udahari mu buzima namarira udahari mu buzima namarira tugira tutikabanezeze Sirasi reka turire tukamugereho DJ Janvier nawe nuko turire tukakugeraho abakira ba DJ Gerard kabagereho kuri Facebook mwese arakabatuye abarimo bamukurikirana online kuri Facebook kabanezeze Instagram namwe nuko ni kabanezeze DJ Gerard ukaboherereje tuyisenge Gerard amazina ya nyakuri mukunzi wanje udari mukunzi wanje amahoro nayo DJ Claude turatsika kugereho mukunzi wanje banguka DJ Kasim na nuko DJ Gerard yeba hiha skuma twende DJ Claude turatsika mugereho DJ Kazungu utwa turi mu dukene tutavujyamo gana studio Mutima Record maso yanjye tugira tukabagereho umutima wanje wose yewe cyanje niwo ibyishimo byo rwose ni byinshi mukunzi wanje banguka umuhanzi w'ikinyejana dusabe Imana Emmanuel ngararirimba turaje tumukome wino mukunzi wanje wino wandutiye benshi mbona baba bajuta ako karimo turatikabanezeze rero DJ Gerard ukabasukumiye kuva muri studio Mutima Record production abo bose arabashimira bagenda bamufasha kugera ku bintu nk'ibi by'umwihariko inshuti ze ziri kuri Facebook Instagram mwese agira tukabanezeze kugira ngo ni karangiye International Revolution Studio and Production Rainbow International Presence warazanye Revolution Bodo TV a production barakwereka mayoke refere ayini muri The Hard Way agafilime kiswe nziri komenye Milton Morris nawe turi kumwe umuhatari nka Chuck Bishop nuze kumucikwa Philip Wagner nawe turi kumwe umuhatari nka Sarah Shariman nawe turagarukanye Garaudio Dorani and John Stanley nawe turi kumwe Dennis Borick and Richard Herman nawe turi kumwe umuhatari nka Gorodian Penedo and Maria Rivenis namwe mwisomere sike Mariki Fari yabaye makeup umuhatari nka Sherizi Farajara nawe yaragize convention casting yabaye cast by Victoria Rambo Serio yabaye ikoze kuyijwe Vera Bogaridoni and Mayiko Eren Mike Sitorende filime detail gani no arapedo eridirsane parapedo filime zira hare wanadi and Origando Koradi yabaye producer by Mayiko Eren Mike yabaye director by ukamenya ko ubwo filime tuyitangiye uvuye kuri director na undi munuza aramutsaje shaho ni nka master P wenyine nyuma ya director dutangiranye rero ni igishanga uko turebona igishanga ndabona n'ishyamba ku ruhande uko mbona n'ishyamba rero ku ruhande harabari kurigenda bububa gake uko bububa gake ukomeze muza basha mukomeze muza abagabo barububa mu shamba uko bububa mu shamba ni gake baragenda bububa mu shamba uko bububa mu shamba abagabo ni nyinshi shahu zirimo zirerekera hakuno uko zirekera hakuno ziri kuwerekera hehe hafi na cya gishambwa baragira ukuganira uko abagabo baganira isasu ryaratse turiraka gusa isasu riraka ariko tuwamenye isasu rivuye he isasu ryaragiye riraka ibande babarashe abagabo bararashwe rwose uko barashwa yewe umuriro
uyu umuriro sasu irafunguka reka sinakubwira ko iyi filime nk'iyi ivuye hehe reka da ni sasu uyu kurasa yakamye ubundi wajyagaye yana ndemeye ngo bamufashe mateko n'ukuguru Yesu we mbega abagome aramuha uyafashe cyomboro ukafashe cyomboro yego kabisa turabatunganyije over umve ngo 5 kuri 2 over ndabahanaguye mutwamufate murere ko butarisha abundi tumujize mu muntu twamufite rero ko buterizari zaje uko zije kwakira umuntu dutangira n'abateye nituramenya nabantu ki hari abandi nabo babakubita inzira nituramenya nabantu ki filime iri kuri arifa cyangwa se kwitangira ryayo bahambagaje ko butoro yo kujyana mu mugabo uko bamagaye ko butoro rero Domis Hard Way iyi ni filime rero abuze we umugabo baje bakurura batangira kunjuza mu ndege umugabo batangiye kwinjiza mu ndege nicyo gihe cyo gukomeza kumucishaho kandi bamunyase bamaze kumutobagura amaguru indege yarongeye isubira mu kirere hero kubutera irongerera guruka rwose y'abandi yarongera guruka ukigurutse abagabo bafite ibikoresho dore ni makamyo yaratangiye kumanuka arimo n'abasivili yani uko arimo n'abasivili yani uko butereza inyuma nazo ziraherekeza filime ngiye kurya tu reka nicare neza igifaru Mwagarare stop barasaka ariko iyi filime barasaka ni sawa binjire hari ziri kwinjira imodoka ziteye gutyo zirimo zirinjira basi n'amakamyo ateye atyo arimo arinjira muze gato haruri maracira haruri gucira gusikamye zirimo zirinjira mu gipangu nituramira zirimo zirerekera he nakubwiye ni filime turaza kwisobanukirwa buri muntu wese hasi buri muntu wese amanuke bazungurutse amakamyo manuke n'imizigo yanyu gace gusa abatwaye barananiwe mumanure hasi hari ibyakatse barimo bamanura yewe bravo urajyahe haguruka undi naza yirukanga ariko saba haguruka se hako murambwica bravo mana we muvane kururwa rumogi ibikobwa muvana hano bakaba bose abagabo bacuruza urumogi we ni rwinshi urarubonye iki kureba urareba ikizo nyonyo kumbe nakurobesheje ihangane boss ari kukayaga Pinheiro here? bimeze bite ubu dufite komanda w'abapolisi bari bagerageje kuba batera wakoze akazi keza sha umwe mu bapolisi ngo bari bateye bamufashe umukomando wabo baramufite undi ati wakoze akazi keza hari zamanuka gano
igipangu kiraho tutarabasha gusobanukirwa abagabo barimo barakora bate. Gusa uko tumaze kumenya uko komando wa polisi mamufite. Ibanu kirero katurore. Hard Way niyo filime turimo turora. Umugabo bamuvanyeyo barakurura rwose uwo n'umwe mu bango komando wa polisi bamuvanyeyo. Umugabo naza. So you finally found my last hideout. Urambonye gusa mbonye ari ubwa nyuma. But I warn you. Nagwaye gasopo. I warn you not to meddle in my. Nagwaye gasopo ni numenyere business zanjye. Because somebody betrayed me. Ibi ngibi birakorwa gusa hari uwo ushobora kuba yangambani. Uwangambani n'utumye ibi byose bingeraho. Ushobora kuba wibeshye. Yes, without to anyone. Ibyo wakwerekeyeho nta n'umwe wongera no kukubona. Wibeshye tu. Yibeshye ate. Abagabo bamwerekeyeho n'ibivomesho. Baramuhira shaka. Baramuhiye. Yewe. Muri abagome abana bigisha muri abagome. That's not trust to believe in police and your friends in Washington. Urumva ko polisi nayo itarizeye n'inshuti zayo de. Yagambaniwe. Gusa tu ntawe uzatugeraho kuri business zacu. Ahubwo baracuruza urumogi. Polisi iragerera ku rwinjiriro bakabaha. Barakwereka kuno kuri Drug Enforcement Administration ni private. Aha bagereza kuba bagereza kurwanirira ibi cyangwa se kurwanya ibiyobyabwenge. Political support in his own country. Inama irimo irajya mbere. Traditional treaty made between Bolivia and the United States. Dufite gusobanukirwa rwose ibi bintu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibi bintu ntabwo twabishyigikira. To make it work. Ntabwo ibi bintu rwose twabikora reka ngo bikorwe. Imyaka 5 irashize. Hero is rich and powerful. And his strong organization. Umugabo biragaragara yuko yagereje ko yatangizaho za organization ziwe gusa. More than 40%. Ni byinshi abantu batarmareze kuba basobanukirwa kuko 20% bigaragara yuko na leta nayo igereze ko yabigira mu ruhare. At the heart of the Amazonian jungle. Dukurikiranya hano. Guarded by an army. Umugabo hano Heavily armed. Mu butaka ariho. Aha ni wagereze kuba yakora ubucuruzi bwe. Nihinga ry'urumogi rwe. Kandi waza kureba hano ugasanga ni bamwe mu begera igihugu cyacu. Twere nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo twabyemera. None kuki mutare buryo murangiza umunyabyaha mu murangiza mu hanagurane n'ibyo byose. Je ndumva ibyo ntabwo ibyo rwose twakabyumvise twakabirangije. Kuki se Poniero wo adafatwa mukamuzana tukamukatira umukwiriye. A way to make the wolf leave his den. Natwe niyo nzira twari turimo. Colonel Bacall, please. Colonel Bacall turakwinginze. Bacall ukomeza winjire Bacall. Arrived from an identical mission in Colombia. Uyu numwe mu bari muri iyo nuza muri iyo mission muri Colombia. Mubagereje kuba bakurikirana ku bw'ibyo biyobyabwenge. Yaraje nafite amakuru azanye kuva muri Colombia. Yuko Colombia ni imwe mu gihugu gishora kuba cegereho kuri Amerika hafi aho. One of our agents, by Colonel Bacall for some months in Bolivia. Colonel Bacall rwose to infiltrate the local. Sinzi ko hari n'abamwe bashaka kuba bagira kumwizera gusa. Muri kano kanya ubu. He has made contact. Abarimo baragereza kuba baguraho ku biyobyabwenge. Turimo turagenda tubanaho rwose amatumanaho yabo umunsi ku wundi. The location of the meeting will take place at Rock. Tubahamagareho muri nama. Turagira ngo tubabwire yuko rwose dushaka koherezayo imbwa zijya kuba zagira ukwatakayo. Ubwo imbwa dushaka koherezayo zigomba kujya gukora akazi iyo zo mbwa. As per instructions. The best. Nukuri abameza mu beza. Barahari kandi batatu batoranyijwe. Carl Groller. Hari uwo bita Carl Groller. Uyu ni professionnel. Umwata. Mumurebe ifoto ye. Turi mu nama yo kurwanya iki ibiyobyabwenge. Carl has already worked for us. Abo ngabo biteguye kuba badukorera twese. He works today for an oil drilling company. Abo ngabo rwose umunsi ku wundi barakora. Uyu nguyu yitwa Rory Barnes. Trained in our center. Uyu ni umva Barnes umenye ko rwose ubona umurara watsa. Uri umwatari. He knows all there is to know about survival. Uwo ngwazi byinshi bishobora kuba byatuma yakwirokokesha. Known as Bull. Uyu we yitwa Norris Bull. Narcotics Bureau. Uwo nguyu. He will be in charge of all the land operations. Uyahoze ku kirego cya kera cy'ubutaka twaze turwanira muri Vietnam. Capable of facing any danger. Wumve ngo yari umugabo. Perfect success. Urwana rwose bidasanzwe. Unamubwiye gukubita bata yari umwe arayitikura. Excuse me. Ariko I have two questions to ask. Mfite ibibazo bibiri kuri aba bantu. Why would Inspector Barrymore Bull command two foreigners? Ni gute mudashaka abakomando bakatunganya ibingibi mugiye kuzana abantu batanazwi mu buhe buryo? Our commando is made up of people from various countries. Ikigaragarira abakomando murabizi neza ko kuko baba bazi iby'igihugu neza.
ariko Senator Towell, I would... abakomanda bose turimo turagiza kohereza hari abari kugerayo ibintu byose byabaye zagara ugasanga platoon twohereje yikubiswe itaranagerayo ariko abo baragerayo mbere yuko munamenya yuko bateyeyo ubwo uko barimo baganira abasore bagiye kare barimo baraberekana mu nama bagiye kare ngabo ukuvuga ngo message zajya kugeraho bagiye bagezeyo kuko baje kusanga harimo n'abagenda babagambanira ni batatu berekeye kuri mission Hard Way cyangwa sinzira ikomeye We'll be flying home. And then I suppose you're gonna owe us all a beer. bagabo tujyano tutari bashikwa twagonyera kubona kavyere ni mushamba nta byere zibayo yana muze musoke nimwe mugiye ku kazi ngenda twari ndege yanjye muceho duru mugabo shaka duva ku mugabo manukana yambaye gatuza n'umutaka gusa ukamenya ko n'umuyaga tawutinya batatu baramanutse gahunda bagiyeyo Poniero afite urumogi arimo yohereza arurava muri Colombia ruzamuka muri Amerika icyo kiratuma kitifuza yuko ko Poniero yakomeza guhingura urumogi arwerekeza Amerika biragenda uterero katrore ni MPzo cyangwa se M production with the King barimo bagwa muri kano kanya yebana dore umugabo kuna vungura ni igisore shawo cyamakaka kimwe wumva ngo ni ibisore rwose cyahatari gifite ubukaka buteye kwabo ba mashinare baguzwe ni batatu abo barakora aho platoon yagakoze duva ku bantu bizerwa shari batatu ubwo bafite udutendo katorero kutsinga ni kuri tekiniki nebana ibi ntago biba bikwiriye kubonwa ahantu ngaha nebana twagiye bacaho imitaka baratsimbye uko batsimbye imitaka campus zitangira gukora akazi nanjye ndi umuniga n'ikigofero yakize. One more thing. Kimwe cyonyeshe mutekereza. Your ass shot off down there. Ubu gukomeza mpaka kugera aho batubwiye turi bahurireho n'abandi. Twerekere. Hari abandi ngo bategerejwe basa nkaho bagiye kongera kugira guhuraho nabo. Barakomeje berekera. Gusa ngo hari ababategereje baje guhura nabo. Turi mu shyamba. Place. Uyu mwanya ra. Let's get in position. Reka duhagarare muri position. Duhagarare muri position. Position agomba kuyihagararamo. Nta bintu byinshi. Kumba bakureba babonye ikiganza kirimo kivayo gititimira. Uriya muntu bavayo. Pore pore. Gauro gauro ababaje basatira hano uza kureba hari wahawe shawo makote y'umweru arimo aranapfa. Who's our agent that was making the buy from Piniero? Uyu se twari tuje guhura nawe ari kutubwira ibya Poniero. Icyo tugiye gukora isasu yewe umuriro isasu ifilmera biturika mufatasha yewe endasha yewe kimbere isasu mwana Looks like we were the one. akazi gatangiye tutaranumvikana n'abaduhamagaye wana mumanika amaboko sha kakumvisha umuswa ko tutarebe amanika nta kumanika amaboko reka nta kumanika amaboko yewe sasu riraka umva we mubice nona mubice bana badamu baraha sasu nakubwene rirafunguka sasu radiyo rirafunguka
yewe yewe muraka nakubwiye biturika birarekuru muraka yewe sasu yewe ndege zatangiye guhaguruka shawu twatokojwe bana twatokojwe ndege zagiye ibirere byakomeye kumva bari mu cyamba nabo bakomeje kwerekera pole popore mwana ni ugutangira akazi tutarumvikana na ba boss uya kuyaga karita beneda twagiye mu gihombo tayari twatangiye akazi tutarumvikana na ba boss Close to the dock. tugomba kwambuka umwijima utaraza sha igihe kiraha uri seriye muvana ubu two tuje abantu badutegereje abakabaye badutegereje uwa mbere ni duhure mu nzira wa muhanda tugomba gukomeza hari ahandi twari kugira n'abandi duhuraho nabo ibyo ni biki ibyo ni bikira papa urumva ari ibiki papa urumva ari ibiki zaje inyi imbwa All the bastards are using dogs to track us. habaswa bahisemo imbwa kugira babashe kutubona Now let's move out. reka moving tuva let's move out abagabo baragiye bakuzanira imbwa abari mu ishyamba tugomba kubabona umva ikinanda rero kimwe cya kera we tega amatwi uracyumva umva ubwo turateye uracyumva ye zagarutse hero ko butere zazamutse natwe mu ishyamba imitimbwe turi inyuma biragenda uterero katurori hard way ariko abana badamu bacera zatsiritse shawu baciye abana badamu baciye arabari kwerekera gusa inyuma baciye abana badamu baciye abana badamu baciye bamenye neza sha baciye kapitano hakuno bimeze bite hari umenya aho banyuze induwo kungurekire nawe hamagara muri position 2-3 calling kabiri gatatu arama dukenera ko butere we need ko buta mujyamba nta kintu murimo mwumva beneda nta kintu mwumva kirimo kivuga jugujugu biragaragara yuko abagabo nta mikino bafite dukomeze natwe nta mikino dufite ntacyumvishe kabisa koboko birimo iraza yuva ku kintu cyitwa ko butera urakibona
zaje dusize kabiri gatatu arimo ahamagara natwe turi mu shyamba mu shyamba dore isura ziraha zarabishe uzi kureba umuntu ukabona arasa nk'igikeri reba do Got to catch them. Let's get going. umva kadukomeze tugomba kubabona uyu kureba umwijima nawe urimo rasa helikopteri nazo kandi zasasakaye okay urazumva helikopteri urazumva aba bakomeje bacaho pore pore barerekera kumba bara bari hasi barabona bataruka baesha avomere yewe aba barimo barirukanga cyane batazi ko kubutereza ababonye kutashyiraho ibiturika ariko nawe shyirayo yewe babariho nakubwiye babariho okay dukomeze niko sheke tayari As long as they keep dropping this stuff on us. bakomeza kudukurikirana kubahagarika turabahagarika dute uretse gato Here's a doc. dore hano Memorize those coordinates. ubwijima n'uje tushobora kuba twagera ku ngingo Got it? sibyo Okay. We're gonna split up. umva We'll meet there in 8 minutes. dukeneye iminota nk'umunani yo kuba tugeze ku bandi twari guhura nabo hari abandi ngo bari guhura nabo ubwo abambere bakubiswe hari ikindi cyiciro cyane gisigaye abakure bashaka muri bawakije abashenzi bari bamaye cyamba araje bari ati kitwa muri utazi marasha Lieutenant hasa bimeze bite Lieutenant ni kibazo kikiri kujya mbere ntago murabona karambo karambo ni karaboneka turi mu shyamba harabaje kwangiza business z'umugabo nyamara ingabo z'umugabo nazo nizoroshye irimo turerekera ku birindiro bya Poniero Hard Way niyo filime tumatorora yarakuze kugera hakuno iki kiraro yikata shahu ukuboko uko yikaza ukuboko n'umukomando ntacye ku mubiri kidakora amaraso yamennye hasi sasi yo mitimbwe reka nze magane nayo irakurikira umutuku abakomeje kudushaka nabo bakomeje kuza gake gake barimo baraza bakomeje kuza turi mu shyamba ariko nta muntu ho muri bamwumva hewe igikeri wabo nta muntu ho Groupe ya mbere groupe B hano groupe C hariya groupe B groupe C nesha
Calling, Drupi calling, to be helicopter. Drupi calling, dukenera ko batera. I'm gonna make it hot for them from up here. Mukomeze mubakurikira abantu uko biri mu bari hafi. Bateye bagize ntako batagize gusa abasori baracyakomeje. Turi mu ishyamba hari wasize ababwira ati mupange nanjye ndaza kuzaho mu nyuma turahurira imbere. Uyu bamufasha ari muzima ariko uzi ibyo nariye sha urabona umuntu nanjye w'umukara mugasatira nasoni n'abazungu nasoni n'umukara umwakira mute mfasha sha nasoni nijyatize muryamye dore ukuboko acaho uvuye gutunganya nawe yavuyeyo uko avuye gutunganya yamenya amaraso ku kiraro cyose uko yakakimenyeho yavuyeyo kambariye kava uko ariye kava aba baramanutse nta mpumuro wumva hari ikidasanzwe kibaye hano uyikumva hano hari amaraso akiri mazima sha dukurikira abana ni fresh blood maraso akishyushye kabisa barakomeza shako okay uravuga ngo na maraso meza agishyushye mutambika botini muca ku kiraro botini aca nze nikwerekeye kumbi cyamba turimo shahu amazi turimo duca muca arimo ikintu cyitwa ngo na shahu krokodili urayibona twatake hova krokodili zitangiye kwataka okay muhobagiririyo barambutse bose avayo atangiye gukata nunyeganyege ikiraro babiri baramusatiriye ariko nimunagira n'ubwoba pete cyuma muri babiri muraza mwataka ariko urakata iki ariko twihambira niwe mushipiri bavuze sha niwe mushipiri bavuze umva ikigumu aramwishe we bisasu afite tagati kubitse ikirara abagabo birunda mu mazi kandi bukarimo ingona shawe mwongere mumenyere ubundi reka nceho turakomeza Hard Way niyo filime ishyamba ryo turakomeza umva sinyali Niko let's wait for a bull. uri mu nzira ahiririra haro bakiri kubura. This must be the colonel's boat. Ngira ngo ni Colonel Boroboro uri hakono. Colonel Boroboro ni umuraza. Kana Boroboro ngari maraza wibukara abandi ngo bagombaga kuza guhurira nabo hakono nabo. Abakuva yumvisha ni kiri kuza ryo gihindira. Colonel Boroboro ni uri muramanuka. Nyiri kubaha mission ni uri muri izira yari yafashe y'amazi ko afata y'amazi bukanyamara dufite natwe za helicopter zirimo zisuzuma umutekano zirimo ziracaho helicopter zarageze kuvirayo nyamara uko mu mazi arimo baraza abakucunga neza mu mazi arakatu karimo karavayo hari ubwato uyu munsi bwari kudusurara twasaze abaza niba ari ubwato bwari kuza kubasura bakureba helicopter ziraje aba nabo baraho ubwato dusize bahamagara batangiye kubuhumurira ubwato buraha batangiye kugorerezaho umuriro yewe
buraburasa ibiturika bivanwayo saza baramutoboye n'ubwato barabuha data we bibaye akawa muganisha aho mutinde yanitse rwose ntari muri kamo reka riga nibukire Poniero yana byose turimo turabitunganya kabisuka tukari kaje nyagize Go ahead, listen. komeza wumve komeza wumve akataraka kamaze kuba barahindukira aba nabo baragenda shaka nirege zibaye kuba zabahera ubwato shawe nako batumene nabira basinyare shani. We must try to reach the airplane. Yewe ni mipango yose bayangije ya ndege yindi yagombaga kudusubizayo ubu bimeze bitera ko mbona rero ko bitera zimeze nabi kumbe ya ndege yindi yabazanye yari yaparitani itegereje kuzabasubizayo nayo nuko byagenze rambonera. Now we are lost. No ubu turabuze. Like hell we are. Umva rero. Well, how are we going to get out of here? Reka tunigute tujya kuva. Head to the mission. Umva rero mbabwire. Borrow one of those choppers. Kuva duhombye indege tugahomba buri kimwe cyose turangize misiyo ariko uko batumeneye indege natwe tubanze tugire dute tumene yabo. Umva abakomando ni done uko babameneye indege nabo bamene yabo barayimena bate katruri MPs urara haryana turi mu ishyamba baraje bakomeze baze tubereke twitse ubwato twitse indege aca bakomando ziraha ziraha bakomando uyu yakwere kuri sasu shahu abamanukamo mu tibiko yamayi nuko bakubita mu kimbizo yewe n'ibiti ni mu kimbizo bigenza bice ni mu kimbizo yamayi bararasa ni mu kimbizo ni umukomando umubonera hagukubita mu kimbizo bakomeje biruka ko bakomeje birukanga ko butere nazo ziracyara gusa twasize bahize n'abakuba senye indege yabo abasore baracitse gusa bacitse badusoromyemo bangahe gwechi sawa turaje over aba nabo barimo barapanga biruka inyuma abasirikare nabo barabakurikiye n'ugukubita mu kimbizo ni cyamba turirimo turimo turaheza ishyamba mutugomba kubutuhira amakuru over muze bari imbere ashamuze are baramanuka sha ishyamba bararyinjiye helikopter nazo ngo ziri hafa gusa ibuka intego y'abasore n'ugukirwa nabo barimbuye indege imwe kuri izi biragenda uterero reka turore bara helikopter izahuruye bariyehera komona bacu gusa urayumva nabo mubona over uyu yarayirebye indege okay irimo iraza okay avayeho yihishe aba nabo kureba ngako
yana helicopter kabiri gatatu over hariho tubonyano over umve ngo arimo arirukanga over. Yes, sir. cyane mwesha bamanura helicopter shabo baje guha umuntu bamanura helicopter baha umuntu ararasa umuntu nawe n'umukomando aragenda nyura ndamo nawe n'umukomando araza yewe muzamura sha muzamure abo yavuga ngo bazamuye ikigozi uko bakazamuye ikigozi helicopter barayirobye helicopter barayiroba n'abakomando bayirobye busamaki n'umushibuka ifashwe bufuku dukoze iki boss ndayihaye navuye wace musambira nje ko irangiza yakatse yeah Nice job. akazi keza sha tugende iyo nindi nayo tuyinyungute ni ebyiri boss. Okay turazemeje mwinjira ishyamba bacaw gusaba bayiruka indege bahamagara kuhagera baje bayibura barayirigitishije se iciye wa kureba barabona amabati yayo hasi sawa hasi kubayo zaguru neza yewe ibiturika bakomeje kohereza dore isura kandi umugabo nk'uyu yarakaye shafata umwanzuro utari mwiza biva ku muntu udakunda kuvuga iyo afashe umwanzuro awufata rwose nubwo yaba ahubutse uzi ukarishye danje helicopter zo zikomeje kwerekera gake gake uko zikomeje kugera zicacanaho dore uko zizunguruka ngiyo iracaho. Okay tugende nabo bakomeze baho bagira gusa nyamara kuko arimo bagenda inyuma arabasika nabo bakomeje kubakurikira uyu kugera yaguye mu sayo uyaguye mu sayo hano helicopter nayo irahindukira hariho tubonye abantu nibamumenyera uyu yaraje helicopter agahata umuriro ariko helicopter karanga karahindukira sawa karahindukira aba bahindukiye berekeza ku ndege ebana uyu yavuyeho nawe ubukomando naguhunga indege asize mugenzi we helicopter barazungurusha shawu kandi icyo bataze shawu ari hasi ni ba mashinare shawu ararekura nubwo ari mu bibazo ararekura nubwo yaba yarashwa ararekura yewe yarari kwitobora shampoo ukatuwe shampoo mayandege indege yabuze balance ukimanuka rero ngwino sha ni ya kabiri turayihaye ni ya kabiri tugize dute turayihaye sawa rero twerekere rero sasa ngabo tazarageze ivayo ni nyinshi natwe dukomeje iki urugendo ruhiri abakomando nta rugendo rubabera rubi ruhora ari ruhiri kuko yakubita igikopo niko kazi ke ni nko kumva ngo urimo uratera umuzumari ku gisenge cyangwa ukumva ngo urimo uraponsa icyuma n'umukomando nawe rero abari tayare na pi kuri mayika bari tayare imbere mwana nibo bari gukomera amashyi kibazo ukuntu umuntu akoma amashyi ku rugamba barimo baracaho mukomeze muzi
Captain Wilson. We cannot follow them. Captain Wilson. It's almost night. Nitwakomeza kubakurikira. Ijoro riraje. Around the swamp and lawn. Umva we. And go after them. Ugomba kubakurikira over. Na mpamvu zo kubava inyuma over. Mubakurikira over. Ngumwijima uraje. Unagukomeza kubakurikira. Bakurikira abantu kuva mu gitondo. Paka umugoroba urinda ubiriraho. Hard way. Looks like they're giving us the night off. Abagabo bamenya hari bagiye kutuvaho. We've got things to do. Twumve yuko bishobora kuba ari sawa noneho natwe twajya kuruhuka. Indege muri iryo joro zagarutseho ku birindiro. Ijoro ryaje. Gusa Safana avuga ati nakubava inyuma. Ijoro uko ryakaje indege nazo zakono zirimo zirazunguruka zigaruka ku birindiro. Yitegereje hakuno hari abantu bafitwe nk'imbohe hano muri iki kigo. Gusa nyamara umugabo nawe niko akomeje korora ibiyobyabwenge byinshi abivana Colombia abyerekeza muri Amerika, ari byo Amerika idakomeza kwifuza. Boss ari kuki kuri chicken. Chicken ni iki? Ni inkoko. Inkoko ni iki? Ni inkoko nyine. Your man in Washington just read a message. Kona message indigeze wohereza ra. He says that it will be in big trouble. Gusa ari wavuze muri akangira ngo akavuze yuko turi mu bibazo bikomeye. Meant to get here, will I? Sinza hari. You just tell them to relax. Umva, cyo nakubwira nituza. Because all three of them are going to get killed. Kubera ko ni batatu. Now let me tell you something. Reka nkubwire ko kidasanzwe. I love killing people. Nkunda kwica abantu. Gives me great satisfaction. Ibyo rero urumva ni ibintu byoroshye cyane. The three of them. Bara batatu. Bose barapfa. Here's to you. Kubgawe no kubwa buri umwe. Umugabo aroha mu nda ndoze kari mu nda. Bwatinze gucya. Aho ni wumva ngo namirimba iryama imirimba gihori hirimbana icane kugira kugihirimbanira. Mu gatondo Gikeri yabyutse rwose ari ku bambariro. Uramubona? Harasanga nuza. Turi mu cyamba. Barepori. Uramubona? Gikeri. Akisura zirahashabu. Sura zirahashabu. Kisongo wewe. Yewe. Ahuye n'umuhizi niza. Yewe. Muhizi. Ababishwe n'iki? Abasore baraye babitegura. Agiye guca cyamba yuzuye imitego. Twitibikire. Barabapangisha aho. Hapfuye nk'akaduze ni kabasirikare. Yewe sasu irakabacaho igikopo barakubita. Ubwo ukomeza kurikira abashaka iki dedi. Turi mu shyamba. Guzira icyamba shana bwiza bwaryo. Barakomeza bacaho mu ishyamba. Nakubwiye ni nta bwiza bwaryo. Uyu agereye yinjira y'amazi. Kwinjira amazi. Komeza nyerera. Yewe.
kirandiye bana kirandiye mana yanjye binikira kirandiye kandi muguremo kuko asakuza kandi nyuma bakurikiwe mukarajyaguye mu mazi nakubwiye ni biri muri iyi shyamba shawu nakeza kabe kirandiye bana kirandiye we kirandiye aba bagereje gushaka uburyo batabara mugenzi wabo kiramuriye ni igiki amaguru abakumva menya yafashwe shaka barumva urusaku We have located Yana turimo turumva rusaku imbere hano mwaza namwe mukazufasha tukareba barimo barumva rusaku bakuyemo mugenzi wabo bakwibaza n'iki cyamuryaga amaguru yanjye we amaguru we nari bona agenda tu dore ukuguru shaho cyaguhekenye asigaye imifupa gusa mundeke gwina kira kunyungutse shaho bagereje gufasha banyagakamba banza hambira amaraso areke gukomeza gutemba bana n'ubumara buhagarira aho Get out of here. umva muvanga I can't make it, man. ntabwo nashobora kubikora abagabo mwigendere Just leave me here. byiza ni mundekere hano yewe kumbe zaje zaje mugende ba muri mugende bana mundeke bararwana bakurura gusa reka tugende ni benshi ngabo ziri aha ni nyinshi barakubise mugenzi wabo bamusize hasi mugenzi wabo bamusize hasi yewe ziza nabi zirahabwa ingabo zakomeje zisonga mbere yewe nawe arimo aratanga gusa ikibazo kuguru ni kumumvinga yariwe aba barumva imbunda iseka shaho mugenzi wabo yemeye kubitangira yarekuye umuriro hano shaho akure ku ruguru mu bagabo bagatuza karakamena yaguye atyo nk'ijeye mufate umuriro shaho mukurikire yewe turagihangamuye bakomeje bakurikira umwe muri twe yatuvuyemo dusigaye turi abantu ebyiri ubwo twaje turi abantu eshatu Never be able to reach. Niko. When I see our mission. Nituzigera tuba abakire kabisa. Hii mission nayo ibaye ingaru. Tugenda bana cyumwitsimbo. Get moving. Come on. Mukomeze hana mugende. Arababwirwaga bakomeze bagende. Banuki. Kumba basore birasa nkaho batangiye gusatira hafi no kwa Poniero. Dore abahinzi barwo. Hurry up. Hurry up. Tired already. Mubadamu gusa. Place where you be just fine. Nago biri mugende. Mukomeze biraza kutungana. Hurry up. Cyongereza kira hurry up. Hurry up. Bavuye kuruhinga shawo. Ruba ruhumura. Oh! Komeza. Uyaragwa. Get up. Haguruka. Uyu kureba ku ruhande
yararebye navugaguruka bamuboroshesha umugeni kanyagwe nawe mbonye abantu hano badasobanutse ndaguhaye iki ndakoboye yamaye umukobwa yakije urugamba abonye babiri urugamba ruratangira we yewe n'umukomando barahari yewe fasha Yesu we kigize hari yapo kabisa cyuma kije hari yapo. Umeze neza ra cyane kumenya uri inshinuza ra kumenya uri inshinuza kabisa uretse se. I'm grateful to you, Gringo. Ni byiza kuba muje nshuti ndaza kubereka ibyo mushaka byose. How about you tell us the fastest way to the Sierra mission? Niko turaza kubatubwira sutazi na mission yacu. All right. Sawa. I'll show the way. Nacyo ndabereka inzira. Inzira uzitugiye he? Sure you want to do that? I have nothing to lose. Nta kintu na kimwe mfite ngiye kurengera hano. Nta mushaka kugira ndahabageza. Okay. Manze musope shahu turahurira mbere. Hariya yawe ntabwo irakenera icyo kurya ra. Enda yongere tureka twakwicuma. Urakibona arayitamika. Let's do it. Okay. Reka tubikore. Sawa. Sushaka kunyerayo. Ndakugezanya. Kubirindiro bya Poniyero. Katurore rero filime raho. Revolution yakuzaniye. Amakamyo yarafashwe. Abasore baraho. Okay. Aba niho barupakira barujyana ku kigo. Urumogi ruza kwangiza Amerika. Okay. Sawa. Sawa. Mwana. Tekinike bwana tubare dukoresha bwana. Harya bwana ubwo ni yihe bwana? Guparamira. Okay. Guparamira. Era twazi paramira gadurya barazinjirira. Baparamiye imodoka. Uko baparamiye imodoka. Cicika. Imbere ya rotorati. Barabaha. Abimbere nibazi n'ibyabaye inyuma. Sasa reka nze nanjye mwereke hano rero naraparamiye no kwa shoferi ngerayo. Yewe uravamo nuvamo. Uravamo nuvamo. Bajugunye shoferi shawo. Baparamira imodoka. Kandi ko tubona bari hafi n'iki n'igipango. Uko bari hafi n'igipango imodoka zarakomeje rero. Zigomba kugera hehe mu gipango. Mu gipango rero. Ku gipango rero. Uyuko imodoka mbere yuko zinjira babanza kugira gute kuzisaka. Sitopo. Bas. Bajya mu kuzisuzuma. Abari mu modoka bose bari kurwikekwe. Aba barasuzuma hano. Okay. Tayare. Ariko ariho twasize ari muri ariko izi zirinjira ariho dusize inyuma ari muri ariko yewe hagarara sha hagarara aho ngaho hagarara imodoka yitwaye na Kamanzi igarutse itwaye na Rukubanuzi uri wava ukajya Rukubanu Kamanzi ari wa kariwe mushoferi Kamanzi namutumye ku ntore none uje nta nubwo ari nawe mumanuke basha tumenye hano Kamanzi yagiye barabamanuza Kamanzi arabuze ku ruhande kumbe fata ku cyuki yewe batangiye kuba vitesi akariro kwinjira kwa Poniyero yewe ikisura kuri kereke musore yinje mu gipango muraho kanze mbaterekera amaso yayoboye ikamyo
yahinduje maryo rero rimwe yahuza nuza ikamya yahuye amaho soka sha muvandi soka kabisa soka twereka abatipe ko twakoze kose ngwego soka twereka bas bosi urabyumvishe bari hano bose baraha iki niki I assure you, ndakwereka one of them ndakwereka leave here alive. ndabakuzanira ari bazima uramwumva nimbata ni inkoko dore poniyero shago afite isura wagira bayitekara abasasa aha natwe dukomeje gucaho yaje hakuno ku cyomboro. We know you are here. Turabizi muri hakuno Where you are. muhaba muri You haven't got the slightest nta chance. namwe mufite kuza kujya I suggest that you lay down your arms, mushyira imbunda zanyu hasi hands up in the air. mumanuka amaboko hejuru I'll give you 3 minutes. mufite iminota 3 yo kwa muzamuye amaboko hejuru. Ni boss The man knows exactly where you are. nimuza kutuma tubakurikirana abo muri bo Big favor. mugomba kugira vuba All of you. mutaza kudutesha mutwe A man will kill you, all of you. nimurane muraza kwicwa mwese kumbe bakusojas bakomando ziracaho. Come on now. mujye bava muveyo abo bavuga kuvayo bandabo natabaneke neza turangiza. You lay down your arms and come out with your hands up in the air. mwagashyize imbunda zanyu hasi mukava imundi mukazamura amaboko yanyu mu birere. Bonero rero afite n'ibikoresho kurya na rucuruza. Listen to me. munyumva I'm telling you, it's the last chance I'm giving to you. ndababwira rwose How men will pick all, umanike nibangaye muri bukubite kill, and dump. murica bakeya abandi barabica. zajagaresha ingabo shaho uzinjiriwe gusa wazinjiriye nawe azi icyo gukora. twagiye mwana ngabo kwata ngabo uvuze iki ntukagere teko amagambo aricisha. turi mu gipangu kwa boss Ponero udukora patrouille turaho nuduki nutumodoka turi muri muri patrouille ngabariya yewe enda mwana baraturitsa na mekino uracanye ganyega ngo turabe. Okay hapo sava akajipu baragatwitse shawo abakubaye bavuye nabo bohereza hano dukomeze. yemwe ikintu mukatekura mudakora ubu yazarasa yari kubiki haraza ni muri yemwe musaka sha ndababonye bande hano uyu mwanya nta hantu dufite aho kwihisha bigenze bitara ko numva ataratututu imbere bimeze biti. Follow me. mungurikire follow me torwa shahara tambi kutunuza aho ngabo baramukurikira mu kigo byajagaraye dore n'ibifaru umugabo wagira ngo rwose yari yiteguye kuzatera n'igihugu. Dore ibifaru kabyarawe wakwibaza icyo byamaraga hanga dore we ariko mwana yanjye twarengana za kabavu twarenga abo bavuye baracaho pore ariko n'abantu baraza ariko mama we yewe baba turaha byasisha uruvomesho yewe agukubita inyubako wari ufite uruvomesho baramuha mufatesha biturika bakomeza kurwana mu tibiko y'amahingo nikibahayo yewe cyo kiravidura si ukuvidura gusa. turi mu gipangu kwa Ponero ibihomba n'ibyande ni ibya Ponero mwana w'imwitsimbo
ntabwo uri sawa. Several ways to the closet. Ushaka umwanya wo guturizamo ibintu biri aha yanze bicururuke. Sawa. Umva. Watch your ass. Ufate ku twicara mwana urumva. Abasirikare shabagira ikirimo ishavu. Aha ukishinze hari aho utagera. Mwana twishasha twisha. Ibifaro byaje shabu gipangu birazunguruka. Turi mu gipango. Uyaracaho nawe. Ingabo ahantu hose zanyanyagiye. Uwo zibonye zirare kuri sasu. Bari bambabye. Fasha sha. Yewe. Uyaraje. Okay, namubonye. Mukurikire namubonye. Ha. Sasa imbere inyuma ndamubonye. Kuki? Uyararebye aha. Ariko abana badamu nabo ariko si nyuma n'imbere koko. Hehe. Nyuma n'imbere. Okay. Kana nanjye ntinyuma. Kanajye ntinyuma. Yaciye inyuma abandi bategereje imbere. Kuba umutibwa yabareze. Ufate mu akanya. Ufatwe mu rutwe n'imbwa. Sasa muzeyi nawe yatibita icyo atazi ko inyuma bamukurikiranye. Dore kufuna fungura urugi. Nakicara karufungura. Muraho. Turahikiza. Kumpe. Ushari yaje. Bagabo bene da aho hirya papa. Namwe hirya ho caca. Mugire vuba. Dore bivomesha bafite bagabo. Umuriro. Pensasse we. Niratuza. Jyayo sha. Bose ubu nunshutse. Ndinjira. Induguhaye. Karibu nyago. Urwaye karibu. Ninde. Bahaye karibu. Sirafunguka nakubwiye. Ibivomesho. Bashizeho. Barakurano. Soja. Yaramanutse. Yewe. Yasaza ari umutegereje. Arabanza aramwinyuguza. Yewe. Ukuguru. Baramuhaye mu kuguru. Arahindukira arasagutse ngabona inyeshe shahu. Ndamuha bushari wabo. Bushari yaje. Barakurikira. Yewe. Uyu nakurokoka tu. Mujyana ari muzima. Mva bushari. Cyane umuntu ari muzima. Yewe. Akarengane nk'uko kaje mu mwaka byara. Bini bikira. Yewe. Biturikana byo biraho. Danje. Fasha shamu kundi kuguru. Kuguru bagwaye kabiri shawo. Amushegeshe. Yagira umwica mukene ari muzima hatagira umwica turamufite boss uhumura bushari turamufite. Aho safu. Bagufatiye umugabo ari muzima. Sasa gahunda ubu wajute uruwahe ushaka iki amavuna amavuko siko yitwa ndenyuko nindi. Ufite ibibazo kubuhuye nabusha aramucira. Mwana nari nakaravye mu maso. None ugize ute? Angeka nguborosa. Yoni borosada. Wiki murimo muraririmba bajyana mugenzi wanjye muririmba barimo baramutwara muririmba ararebye mugenzi wawe barimo baramujyana baririmba kandi baramutwaye. Sava. Dosha abana ziryamiye kwapo niyo ni boroshye kabisa. Igikomando gihari kirakomeye. Okay, muramujanye fa kuba mbonye aho mumwinjije. Sasa rero iki ngiko naho umwe nushaka barangiza mama yarafuye papa yarafuye nushaka barangiza kabisa nushaka barangiza
Bibaze bitetse sigaranye tante. Umva mwana wa mwene wacu ngwino. Ngwiki ngo mwana wande. Mwana wande endo hamagara mwana wande. Ningewe. Hey! Uruguma nenzi ko nikiguma mutende. Yewe isaso dore uruvomesho. Yewe tubitsura. Uyu aragasutamye shaho akabunda kamwe keza arabahasha. Bisaso umuriro nakanami cyane. Yewe saso niryoroshye saso baza n'uruvomesho nindi uri guhomba ni poniyero. Captain Wesson. Uyu ni kapitene. Surrender. Manika amaboko Captain Wesson. And not escape. Nta no gucikira. We've killed one of your men. And we have captured the second. Umusara wa turamufite. Ufite amasagonda makeya. Manika amaboko. Surrender! Manika. Aremera se. Aremera umusirikare uraga. Yewe irira. Yewe. Zaje kandi zimubonye agenda nk'inzoka. Ha. Warura haburya. Don't you think it's just about time? Iki ni gihe kibibana bino ubitekerezo uryo. Wapi. Kumbe zirakimena shawo. Gusinje abwira umukobwa ati ni igihe kibi. Iki iteza bad time kandi kuba ari bad time atari nice time. Zamenetse. None zo zije kurima nizije no kusenya kabisa. Wacha he. Ni nowe ya turuni. Na ukwirukanyira hari kabisa. Nowe ya turani. Yewe. Urasoka nusoka. I'll bury you alive! Tugutanera umuzima bana. Nacho. Bohereje urusasu sha. Mu nyubako. Bare ku rusasu yarareba ku rusasu nimo rugenda. Tayari urashika rukire hasi. Uyu kwaga n'intwaro umukobwa yari itanze. Yagiye hejuru umugabo bari uraswa. Nyuma arahindagura imbunda hose yayerekeje hasi hejuru. Umukobwa byarangiye bagize bate bamutoboye. Urambonera de. Kiramanuka negefaru. Gifata tagete gefaru. Kirongera. Gifaro kira. Inzi hano kiryo. Zivayo. Ya nazana nanjye sema yahisemo gopfa aramutabitse. Ijoro rirashyira riraza. Ijoro rije hariho twahambiri aho. Ni igiki katwumve. Ni ikigumi ebyiri. Mwana wamwongeye. Muri iryo joro harabazanwaga. Muri iryo joro abandi bazanwe kwa poniyero. Abaturage barazanwe hano. Tomorrow morning they will be shot in public. Umunsi wejo murasirwa mu bantu rusange. To challenge our power. Turashaka kwakubaka imbaraga. Nta muntu numwe. Nimeze bite sha? Yes, furious. Ibi ngibi birisereye. Said he shouldn't have killed Colonel Carl. Birabona kabisa. Cause him some trouble. Ibibazo ntabwo nshaka umunsi wejo kuko ejo Colonel Makawa zaza. Ndashaka yuko ibibazo byose bitunganywa. None I'll find the helicopter. Ariko helicopter igomba kuza kuboneka. I've got the situation here completely under control. Turacyafite amakuru hakuno dukere kuba twamenya kandi ibintu byose twabitunganya.
ijoro rikomeje kugenda. Hakuno hari uwo boherereza rukobuteri igomba kuzajya kumuzana. Kumbe hanze twasenye ndabona ibyondo birimo bigenda. Rukobuteri igiye kuzana umugabo, igiye kumuzana ngo umukoroneri uraza mu gitondo, bahise bayohereza igiye kuzana umuntu. Kumbe uwo twishe ntiyapfuye, haracyari warahumeka. Dore ukuntu areba, kandi nakubwiye avuga makeye, ibikorwa bikaba byinshi. Abana badamu bararenganya abandi, banabitse mu nzu, bwatinze gucya mu gatondo. Ubukarere ko buteye twohereje ninjoro kujya kugira uwizana imuzane ku kigo mu gitondo. Dufite abo dukorana nabo za business. Mu gatondo rero bose avuye wibeshya wakomeza ukicara. Bose yaje kwakira umushyitsi. Ukaje kwakira umushyitsi rero uje, hari umushyitsi umanutse. Hari uri kugira ate? Hano bari ingunguru. Ingunguru za kaponera zirimo ziratoborwa. Umushyitsi araje bose. Kumpe dore umwe muri babagabo b'inama njyanama yo kurwanya ibiyobyabwenge, n'umwe mu bakorana na Podiero. Urakaza nyakubahwa, biteye imari kiri mihomba. Buretse gato tuvugane na mondana. Imari irimo iragira ite? Iri guhomba. Kumbe harutanye gucana umuriro. Umuriro watse mu gitondo. Uyu kumva yumvisha ibiturika. Hose mwene data. Mwene se mu bijyanye n'urugamba. What the hell is going on? Niki kiri kujya mbere? Son of a bitch is still alive. Aratukana ngaracyari muzima. Ubwo icyo yongeho ni icyana cy'inuzu. Dore hanze rero kirimo kirabibereka. Kirimo kirabibereka aho kibera kibi. Kirimo kirabibereka aho kibera kibi. Yewe. Are you absolutely sure? Uriteguye se kumenya neza noneho? Haraje. Ninduje. Mukomanda. N'umukomando cyabana ruri ku kabati hano. Ndetse ndegwereke cyaho. Fasha nanjye. Umfasha nanjye. Yewe. Nabo hejuru arabaha. Avayo. Amikino. Ubundi reka nze nitize kaya mahano wereke. Gakubita umwe nako karumva. Ubundi ashyiramo giya acaho. Ngiye hese ndaje. Aragaru. Target ni munzu kwa Podiero. Asose kamodoka hano. Target ni munzu kwa Podiero. Uyu yashidutse ariko kani nagasuzuguro ba. Iyo niyo ngoma ngo have. Have we. Tonde nawe. Have arikoske. Asani. How you doing, stranger? Mwana umeze ute sha muntu utazwe? How about you head for one of those choppers and warm that sucker up? I'm gonna go find our friend Podiero. Umva. Podiero nakatumubone. Podiero bagomba kumubona. Yewe. Uyu musore baramuhaye. Can buy anybody. Wewe igira watandanje shahu. That brought you here. Icyakuzanya. Icyanzanye. Kurasa yakanye. Aho ni umuntu akirira sha. Aho ni umuntu akirira. Ukireke. Urakireke. Fasha ariko nanjye. Yasohotse hanze sha nawe kugenda yagiye yegereza iki utugunguru twa essence. Yewe. Utugunguru sha turamanuka sha. Dore we. Uyatangiye kurekura fe. Uko arekura fe. Fe yaragiye fe. Mwana ndagukubita imigozi. Ube nka cya gitutsi ngo gahambirwe urumva. Gahambirwe urumva. Yewe. Ifashe ndatibika. Uvifashe ndatibika kabisa. Ugiye hese ndatibitse garuka ndatibitse. Uyarazamuka.
jejuru sasa ngo nutikura umugabo usiga imbaraga zigira gute zigusubiza inyuma ahari abamaze kuzanzamukira. Uyu akurikiye umugabo uri kutugunguru nakomeje kurekura umuriro. Urinjira aca ikwere cyane ni wanyu bakubise umugabo ariko ibi nibikira kwega igitondo kibi iki cyari cyaba kibi tabona ariko uretse banahenaranywa n'icyayi harya giheruka ryarisha komazimi sebira no kuryana sukumanano icyo kiganiro sha gikomeza icyo kiganiro gikomeza sha ariko harya witwa harya rubaye niko yewe umugabo zarakomejanyije ndatibitse shashwe udiyeze utanga umurwana baracyakomeje kutanga giti dukoresha ingumi gitiyo ingumi dukoresha ingumi ariko kurwana nk'ababanuza bandetse nk'ababanuza bibunuza ariko uretse gatongere ndagiye ugeze natibitse Hare kanwitsimbe uraje fata umuhini fasha nanjye ntabishoborerega maye ndatibitse ugeze ndirutse uretse ndagusanga ndirutse ndaje uyu nakomeje kurekura utugunguru hano izi zo nizishira igihe zirasiye ntabwo zishirara. Yewe ndajyana na irani yo karibu mutanga karibikize ngaho ndatibitse urajya hehe umunsi kutancikura urajya enda ariko mwana nawe sawa ndakurasa ndatibika nanjye gusa nureba nabi ndaguha ikivomero gito nuko rurangiye. Poni yari maratibika rero n'umunyamerika Poni rero ko yagatibikanye n'umunyamerika indege iracanwa ariko abana badamu ujutse murekure bana dore n'umunyamerika arasohokanye sasa Poni yari ku isasa arekure sasa wowe ngewe iki va kubiru uyu kweguka baramo ibi ni ikira Poni rero ndashe cyangwa kuki ibyo nibyo wanyu shabyane n'ubundi nawe kandi urimo nashaka kunjyana iwanyu naho ukinjyanye rero nireberere hako bana bada murabona ibintu ngore koko mundebere haranyishe nafuye igende kumbe umusore mugenzi we bamaze kumuha nawe yavuyeyo baramuhorya urutuku. Poni rero n'umupimyi arebye nabi yabana mwiza rero umusore kureba indege irimo iramucika kandi Poni rero niwe bamutumye kandi nubwo atari yarumvikanye nabo ku kashe ajyanye iboro yabacashaka afite iki iboro nk'uwaje nka mashinari rero yagombaga guparamira nka mashinari na regiteri paramira nka mashinari rero ubwo turimo turagenda nka mashinari rero filime irakomeje rero waparamiye indege ko duparamiye indege turagenda budege. Poni yararebye ikigo cyari masiga abanyamerika bagiteye kubw'urumogi yacuruzaga ikigo yarakizungurutse arabanza areba inzu nziza ari masiga areba igiturage yari yifite hano n'abacakare b'abaturage haribi kamfatiraho nzahimba n'ibindi yacuruzaga urumogi n'amara icyo atazi yuko shamwe muri ba mashinarizi yaparamiye haribi ibintu hazaza n'ibindi
You're finished, Pinheiro. urarangiye Poniero, urarangiye Poniero. Do you crash this bird? Ugerageza kuzana ubwicanyi ucuruza ibiyobyabwenge. Umva nkubwire, twara indege neza uyiparike muri Amerika utuze ubundi nkwereke icyo gukora. Basi umusore yafashe boro uko afashe imari rero twara witonze nwirirwa unahatiriza uhatiriza ingoto ugira neza tugerayo neza ubundi ukora nabi ingoto uyihomba. Bonero bamunyase batyo uko bamunyase abantu ngo nanjye ndahagurutse nanjye gufunga rase nsohoka muri studio za Revolution kuko Poniero irarangiye kandi yitwaga Hard Way inzira ikomeye. Ngira niwe waduhaye akanya kawe wakoze kudugiye cyawe. Poniero nubwo buryo yafashwemo gusa mission umusore yabashi kubayisoza nubwo babiri muri bo bari bajyanye ku rugamba bari babashe kubasigara numwe mu bagambanyi b'abanyamerika. Reka ngire ni komeza ugire bihe byiza udakomeza ucikwa filime nshyashya muri Revolution Series zikomeje gukorwa gusa ingini yari nshyashya ni ya kera kandi turayirebye turanezerewe. Ubwo rero udacikwa n'izindi nshyashya muri Revolution Series. Reka ngire ni komeza ugire ibihe byiza tugire tuti have another day. Ubwo tugire tuti have a nice day. Rero see you around. Ciao, see you.